40. godišnjica pobjede nad fašizmom obeležena je 9. maja 1985. svečanim defileom pripadnika Jugoslavenske narodne armije, teritorijalne odbrane i ostalih struktura sistema opšte narodne odbrane i društvene samozaštite, a 2 dana kasnije tehnička sredstva sa defilea bila su izložena na prostoru između reka Save i Dunava. Kao i daleke 45. zajedno su narod, generali, vojnici, najviše partijsko i državno rukovodstvo, oficiri. Izloženo oružje i sredstva na ovom tehničkom zboru, delo uma i ruku našeg radnog čoveka, stavljena su u službu mira. Oružjem smo izvojevali svoju slobodu i u njeno ime ga proizvodimo, nosimo i čuvamo. Nikada ova sredstva neće ugroziti slobodu drugih, ali će uvek biti u rukama neprikosnovenih čuvara slobode i granica naše zemlje. Mi se ne možemo natjecati sa velikim državama koje imaju ogromna sredstva, govorio je maršal Tito. Ali moramo gledati da iskoristimo sve mogućnosti koje nam se pružaju i koje će nam se pružiti, da pratimo sve brži i veći razvitak tehnike, posebno ratne. Mnoga sredstva namenjena za obezbeđenje oružane borbe nalaze svoju punu primjenu i u miru. Često ćemo ove rovokopače i druge mašine sresti na obroncima planina, putevima, tamo gdje je najteže. Samo u proteklih 10 godina inženjerci su izgradili 1020 km puteva, 241 most, 1154 km kanala za vodovode i za to vreme se osposobilo preko 20.000 vojnika u rukovanju građevinskim mašinama. Naša javnost je upoznata sa velikim dostignućima i mogućnostima naše industrije da proizvodi za vojne potrebe, ali na 40. godišnjicu pobjede nad fašizmom, tehničkim zborom u Beogradu i drugim garnizonima, još jednom se potvrđuje uverenje da Jugoslavija osloncem na svoju nauku, tehnologiju i proizvodnju oprema svoje oružane snage sredstvima ratne tehnike kojima su spremni da brane naš miran socijalistički razvoj. Ali za savremena sredstva ratne tehnike koja dobijaju svjetska priznanja i krajnji su domet u konstrukciji i osobinama koje posjeduju, potrebni su i ljudi naoružani znanjem, sposobnošću i veštinom. Brzo okretanje gazele oko sve 3 ose u mestu, bočno pomeranje u jednu i drugu stranu, penjanje, poluprevrtanje i ostali manevri veoma su značajni u borbenoj situaciji, ali traže neprestano učenje i usavršavanje. Od prvog artiljerijskog oruđa domaće konstrukcije i proizvodnje koje se pojavilo već 1948. godine, pa do haubice 152 mm, nazvane Nora, usvojeno je, konstruisano i proizvedeno više tipova i vrsta artiljerijskih oruđa, instrumenata i opreme različite namene. Malo je zemalja u svetu koje proizvode tank, a ovaj skladni kolos naoružan topom 125 mm, koji se automatski puni i ima automatski sistem upravljanja vatrom, ponos je ne samo konstruktora, nego i naših oklopnih jedinica. U njegovoj proizvodnji neposredno je angažovano 240, a posredno oko 1000 organizacija udruženog rada iz svih krajeva Jugoslavije. Golim rukama ne možemo se braniti. Naši ljudi moraju znati da rukuju naoružanjem i tehnikom koju imamo, a naša armija mora da bude na visokom tehničkom nivou. Na tom Titovom zahtevu stvarana su oruđa, oružja i oprema u našim institutima i našim fabrikama.
Pored Jugoslovenske narodne armije i organi unutrašnjih poslova, posebno jedinice milicije, opremani su savremenom tehnikom i naoružanjem, zaštitnim i drugim specijalnim sredstvima neophodnim za izvršavanje zadataka, a većina je domaće konstrukcije i proizvodnje. Ovakva oprema i naoružanje omogućavaju jedinicama milicije da se suprotstave akterima terorizma i izvrše teške, a često i veoma opasne zadatke. Na opasnim zadacima uvek kada je to moguće, nastoji se da tehnička sredstva zamene čoveka, posebno ako mu je život ugrožen. Ova tehnička naprava Hunter uspešno umjesto čoveka iznosi eksplozivnu napravu nepoznatog porekla. Četvoronožni ljubimci i čovekovi prijatelji su također tu da pomognu čoveku. Visok stepen dresure pasa i njihovo pravilno vođenje omogućavaju da sa lakoćom identifikuju predmete i ljude, pronalaze mine i umjesto vojnika izvršavaju niz zadataka brže i efikasnije. Na ovom prostoru toliko je toga novog čak i za vojnika profesionalca, ali sva ta sredstva kao i niz elektronskih i drugih pomagala u službi su čoveka vojnika i omogućavaju vrhunsku borbenu spremnost, ali uz neprestano učenje i usavršavanje. Sva ova sredstva dokazu da se Jugoslovenska narodna armija u proteklih 40 godina razvila u moderno opremljenu i naoružanu vojnu silu, sposobnu da se suprotstavi svakom agresoru koji bi mogao da se pojavi na bilo kojem delu našeg prostora. Naš orao na našem nebu. Prvi iz porodice Orlova poleteo je još 1974. a ovaj najmlađi iz dosta brojne porodice brži je od zvuka i ima višestruku namenu. Pored izvanrednih manevarskih osobina razvija veoma velike brzine, a leti u svim vremenskim uslovima, danju i noću. Mali je broj zemalja koje samostalno konstruišu i proizvode avione. Vazduhoplovno-tehnički institut je razvio sopstveni metod projektovanja i uspešno prati svetska dostignuća u toj oblasti. Uporedo sa istraživanjem i projektovanjem, angažuje se domaća industrija u osvajanju novih materijala, elemenata i tehnologije za proizvodnju vazduhoplova, njihove opreme i naoružanja.